Okere mwanatira muru ni kogoro kange ni njumaine inge mariru tugucemania kaire ni kenda tugetana mbere kunorana mu gote muntu ing'anaia ari wenka nimbito wa munene wa Kagwe ngukethio kaire nkwire muga na muga kaire na karibu sana ni kenda tugetana mbere gutira muru kuri na ungwana na kuthunkuma kuri na umithio tukiria mantu jegie mbecha nteni nkata withire tuna CPN ni Skrimi uria ni CEO yetu Sako na nkuruki ni Bishop wetu mbecha nka ajande ne mubango juju mbere ma agukethie alafu tujukie itagaria kiri ikinya riu ringi mwanatira muru ketheka no tugwane tuthikire tumbe kunora iboega sana na kiume kithiru twarire mantu jegie ndukeje gwitwa Gen Z na twathana kirira eri mubango jwa kweja na tu kirira no ntugote mtuingana yale wenka ningwetike uri muchiari kinyagwe urenja onto bado no bati kubujukiria no rito sana no nto twinka tore aja tutumbana no twinka no mwanka twatane njara ntukwena arua ingwetikia mubango jura kana je tukwariria ntukwena arua ijo komana muno kana ijo tonya na muno na ntukeje tukwariria Gen Z na Gen Z yake kinya milenio no nto thirikari nyene chumite na njire moka nerenge gutigira at least nyaketha tonya tutio to kungana to kwandika ntu ikire white collar jobs ngugingi irio so ntukwena turenda kwariria mantu jegie kazi mtaani na mono nkuruki youth employment na inya nkuruki matunda jara jomba kumania na mantu jajo ndema ja kazi mtaani kudrogote na ngugiche kungana na matagari jara tubati kujokia so CPA karibu sana nikiendoga tuikie kinya gwe kinya na mono tumenyana atia obanga twaririe mantu jegie kazi mtaani na ndigo bakiuga kazi kwa vijana pesa kwa wazee Kamba mbere kuga mubango jwa kazi mtaani jwa mbere tina thirikari ya mutongorero etagwo Uhuru mwaka jwa 2020 mbere covid kagitana covid mbere keja ire ontwa niri bradi tweri twa climate work na neo iriku mubango juru le under the ministry public works turi kenda jumba gutethia ana tugitagaira waki bond drainage na waki bwanjira kenda bomba kuwata technical skills jumba kubatethia even that work mtani ukinyetho antu bakuga ile slogan Kenya menya gutegeta turinga ina siasa but magana jatano jaja kuliwa kiana ana imbakuliwa andi kinyetho ritukuga pesa kwa wazee kutiko Kenya kithitha kwa kithira kitena siasa kidogo batimbuge niniera iretela ndi gutethia ana 113,000 kire county mirongo ena na itantatu tugita Nairobi ono ndo Nairobi na mpango jonge mwanya so ne economy ya Kenya yonde na ana bara anto gutinda njirene pamamika na batena gento wakethomba gwita tonguire tia kutheria njira kwa drainage kuthithia bura mtu akana magana jaja tano mtu roke tho na umebwa ukamutethia ko tukamegera na u tuga itigutethia ogethwa mwana ora gatindiria mami mana tano jata tionekana no kimenya munene nya thai oga mtu ngugi gwaku magana jata njo gukamura ko ngugira tukamijukia ina impact kiri economy lakini biori tu muno na baingi bakoria ngugeje mimbi inspiration behind kanya ngugeje ya kazi mtaani na muno twitegaira mimbi kutheria miberechi mantu ja baingi jaria so me inspiration behind kanya ka ngugeje ni mbio mbere ma antobara bonde batena ngugi na no mwanka ba engage so kiro tubatikuda tukichuragia ine kinagitu minkuga no siasa tukuringa which is the worst wise kira tubatikuda batu tukichuragia kungwa imbiwas ikudura na bara batengu gene menya kwa tukingugi restructure tukona kuchwa etethithika within a day no mwanka structure na mbecha ja kubareka ketho turuga economy tenambia tumenyika thithi atakenda twithira tuna structure ndo andika mtura permanently kenda ombo kuthoki murega no mwangu structure so the first thing kuthithia natia kira tubatikuda tukiuragia na after kuiba kuthithia chathira bagetana nimo kuona but now utiomba kuga no ntungugine ni kuendelea ati batiomba kuthithia atia batiomba kuendelea na kile bakuthithia mbabati kuthora bakendera na ngugi ukenda na ndi kumau bomba gwetana na mutaratara one by one kenda bomba gukinyanira ko employment ile 110,000 itengana na kwithirwa etio itukweraona na ndi siasa rangu ni kuringwa ni kuthora tukiuga ngwiri tibatigwitwa the motive behind ni kuengage those youth no tumbo meteke mokomo bateketeke mokomo which is the worst place ibaya indo kanibagita ngugi
for me ne bagita ngui na ketho program we geta ketho nyimiri rika ne thatu no beta no tukagita kaku kameri thatu baketho bale engage mwana ora kuona value mwana ora kuona mbeche chumbo mugurira sabuni na kuona mbeche chumbo mukuria to me is a plus okay na maybe inyeke kuthonu kuga 500 mea no mtu no ithura kijuka igega ntuga kai 500 jaja lakini uko rutero rwa mbecha rutero rwa guciarithia mbecha kiri 500 jaja mwana ujo wakwa mukira everyday no atege akaimena na akimena mimbi nyango gire akona ja kande muko gatutumire migambo rio tumirona nikienda tukomba ikonorana so kiri 500 jera wakwa mukira ontuku abati kuja tumire ata waisire nuntu boturo boy bwanyumene mbere ma munene mpambire kuga 500 tembe chinkai nuntu gataka kiri small scale enterprise ile twara iria ya mwanatira mulu SME 500 mweri ukira kwa 500 ya kuingiria 15 andura ba onde baiki SME tukikioter industry anduba to kona bandiki tukine mpesa andura to kwandikite pa ku Twitter ngugi ke ngugi cia ngombe na ngugi ni chonde para kwa katika ngiri nyanya na ngiri 10 kinya managers betu ba nyomba batu itaye sawa yes no nao bari ko mwana ore kuri wangiri nguro 500 ari kuri antu ba bonde na kwa tuika mtojo uri agombe chio KSME na family na itethagia na kathithia project jiave mwana ojo ena mbechi nyingi chumba mutedi no korerwa bara bainge bari umakira cheri bao ko net ito no what is the economic impact mbere ma tugeki impact ki youth employment ira bai ewingugi number 2 bai ngugi specifically ndakore eki ministry public works na roads mantona janjira kenda bagwata skill ekubatebia bagita nguginira babati gwita ore kali ndi to job opportunities data ministry we got to kenda kuandika na nyaka shows na ntobara bakapso goyo mbere ko it is giving the experience ikabatebia number 3 a pathway ya growth nonto beyond wages initiative ya design yore ka launch other businesses imba kwitano other things babati kudithia kenda bachoka kinya skuru na bateronze to long employment niyo kuga in impact for now na ne bachoke ba open and dignity but mwana ora andu atinda diragine na gutinda kugene samwe athiria ngugi ugoro ari wa ageta mantonya yangi kona mbi kathiria mbeche ira one iga speed kintu kira twitaga local spending boost iba kuona mbeche cia kugura sabuni cia kugura nguo cia guthia mbi ko antu baraba gutirindu ithinda tokalite ana baraba kuriwa igo transit ki economy ya boost that economy infrastructure tukuthithagia na kulipia kwa njira tuthithagia igutethi infrastructure kenda intobia to byomba kuthobigeta thokone batu tu ma transport kumana gwita kungi no climate resilience nontu mantra ya kuthithia kutheria njira na kila kitu na kutheria ngabionira na drainage njira ni gututethi in terms of the environment declaration ni komba guteithia ki green job ira twenacho ko shift ya policy itutethetie sana impact ile nayo mwana ora akugwatangirira tukugange 15 nyata kubati ukara ukeja gwakwa ikamuteithia na savings akeja gwakwa inya mbeche kwa tukitia gwika na regi 200 na turitire 300 tukomba mwikira mbeche ugi shares na jumbe umuria as an investment ketha te gwakwa mwana ora nete kimani market akomba kwithura gika mbeche ira na ikamuteithia tomba kuona tekanyi lakini nkuire economy zira nene monene kiri market ira turiki nyata Meru County SME ira nyingi pambiritie mbecha mwana ora akeja ku save mbecha nontori makwetha na kwangina akeja ku save mbecha kinya aise vangirie 10 atumira ngiri 5 ndene ya meri thatu akethora ngiri 30 no chiambirie biashara SME tero kuona jega korobana cia kwendia nyanya ku biashara ona antu bakiendia smoki ku biashara ona antu bakiendia nkara chiambirie biashara na mwana ukuma huwa kendelea na bamwe kwa antu bakoma ki biashara ne wa business ndiario utune experience antu barabonde mtoro ndo ringi ida kura mtoro ndo didia census twinde mtu anadida na mbeche na chia motedia mbeche hii kula achari bako stream kinya kurana ba laptop antu botu kwa raida genzi barenda tu laptop na internet kumbakuthithia ngiri date ni enough ya kugura laptop ya kumba kuthithia ngugira tugita online so mbeche hii ka empower kuthithia small businesses hii generating chiambina kwa biashara kidogo chumbo mateithia maishene na bakajikimta mwana ko tukaitega tagire chene economic impact ina na so urenda gutura ntu kwena ro mubango ne jujo other than 500 ja monojo akwamukira
kwina ana other benefit nyawe as an individual jo gutwira maybe inya kanya kangu gakona rangi no kethirwa ari absorbed wa mbere the way program iritirani iteteretwe na ikieto mechijire nyari ito tukiremete mags iritirani ntumbwa mantu jau kenda ba ithirwe pathway ya growth that beyond when jisira bakona manager tano ni initiative design egutethia youth bau kenda bomba gwita launch business remember ministry ya government ni launch ira through agpo business yuko na online and business ya kuandika na kila kitu is a platform, digital platform egutethia youth bomba kuthawakithia za other business yothithia ura mbango yo terad it is beyond the 500 shillings ire kuona judithi to specifically kill ministry yo ko develop their skills na yo kuba a chance ya in case nguike ya in future inyako taro kwa very strict bara ba ku 113 to kwa liria kenda yombo kuba aliwe apart from the 500 yeto kuona you na other benefits okay so maybe I think ya open akira ntu baba ingi no ntu ko bangi bajuka imagana ngiri magana kana ngiri magana jatano akija mwana kwa mukira at the end of the day na rimo kona ngugi kuthira bagwetera kari mtu akonda jakana ndi atija nirua so kire mutia liomba ikumwira hata mantu jegie kazi mtahani kaba bati kumevalue kira nkera muchiari otu mwana utira muba mvalue na ben genjana ba opa gweta kazi mtahani ntu tibonde bagweta the opportunity bala ben opportunity ra bamekalia eno ntu o jukeja ku sustain thirikari kulingana na laju structure right now ningejo achinjiri yetu tuna difference na kazi mtahani ile kitambo jukeja gwitora ju bangi na sustained ana ba bonde baketho bena better future nkukira bena ona ko ba mete nambara ni na bu ponora ku kwendera na tuka discourage yanto with the kazi mtahani because na ndire monto discourage yanto na tutena kira kwa kupanankira sure Venera tu tatu na wa Kenyans ni tona kintu fulani kigethia toka bokethithia kiu na nyote no tana devio kio exactly ko nete atinde ngugi na re manager tana jala na tukirite opportunity tukiariria baba ngi bativi so maybe no tuba future no tukwena mwana untubonge no bumere to opportunity jari mwe na ringi no ejena stari ngie mwanye nyote kwerewa na ingwetekia katwali oma mwana tira muru baraba ingi amona indene society yetu te baingi batiria manani mantujegie program ije thirikari kana etagaririe thirikari thithite ni kiende karwa na unemployment so maybe qualifications mwana bati kuthoro ibangite atia in case onto jabo ungi bukaje kumira munene mbuge nkara kiaragia opportunity chonde ile keja opportunity jita to opportunity comes to those who are prepared mwana beto mpambiri kuga mheshimiwa wetu kwiro le na wense antu paretani wense augete ana ibacho barabe na D+ mwanka one person ameka joko gataiji ko wata D+ is that difficult yes an opportunity yes ana bacho wabaura manyanto bomba ko doba kali place baku ana baton mono au tana baton especially the boy child tuna denana na mono nanto babati kumenyo bateku o mako wakanya da yuka wakanya kanto batano na D+ okacho ko inuka buru ogaeto okachuria ni mbiongo ekokarika ande kila mpomba kwera antu mbere ma ana ibathome bekushukuru especially the boy child warero kudonda aroragia goro ukethera kinya biology ndaba guta tuition watakira sinu ukethera na ana bale yake tuition boy child bana tauni ne bagwaterete nyomba chia maiga chiantu itekokwa ode waterane te kune no kwana ande bwa mbere opportunity mbere utikintu kingi mwana muchiari omba kwa mwana mbere mathomithia bako banengere kithomo mwana nawe urondikirite eta skuru natho akauma skuru atena karatasi geta kwa certificate eta kirimino kana dide manto yango matena karatasi because bamba bare ura very bright mwana kaura because tu na skuru okethera mwana atonya na maximum kana jairi onge atonya magana jana pakethiria mbagaro kanire mwana oro otonya te magana jairi akathiria nai onge otonya magana to kathiria na di ona di akura onge fichewe kuendelea na ndi mwana oro thikirite na thome na karatasi muchiari na nare fees ono me karatasi opportunity chieja gutire opportunity eja ugo munene turenda muthako ronga ari apa vuro kunga ma ogeto certificate jiji ambere na ndembere opportunity kenda chieja na ibatethia karatasi kana no monga ketho kare ko wana ibathomithwe ba certificate because kinya Kenya bura to kwendebua mtoro kandi ko nore na kithomo na nore na certificate ko mwanatira munongo mwera antu ibathomithiana na boli na ara boy child ya thomithio no society tena boy child ikura muntu nyare baba thongi bakuthomithania ba thongo mana bagua no kagura
tukora Yes. na ndipo mbere ma ibathomithwa kwa certificate ni araire mtu kinya naru kwa kwangatangasa ngwandikana certificate ngetia pale ntetie mtu iru o mutune nkauga mtoro na certificate fulani nandetere tutetia ngotune kana kali hata certificate tuketia ko wanto mbere mango mathome bagwa certificate na after bagwa certificate morally antu banyenye drugs ana bagerie tugerie mentorship ira kwa ndarairia kimya kia thira tugerie kuba mentorship atika urere na acha dragine na nigengo ni karinja cia ni uro witiki kazi mtaani bete kazi mtaani but kaone aindo time ya guta dragine tuchoke to empower kada sports ile urona witiki no ronere kimya kia thira vice president yana antu ba sports kwa academy ile bakwari ile empower antu bakwana kalia through academy tugire kwenikarinja antu betu na kwalire betu na baraba inture na rori tugire kwempa baraba na kadho imubiri bachede kadho ni kuliba bagwete baditi kadho kansene bachoko kansene bari ukenda na bakala place no opportunity chieja ora tukethare mutarone ore bine opportunity ire kwa Kamisa. Na ukaringithania twanya tura turoja ugo tugwetera 113,000 youth batonya kire program iji kire 46 counties ugatego kuona na kiwango gia antu bara tuna bo antu ba withe bateandiki inamba inkai sana onari gutimpongeria inkai tinga ya kironda so batu tutuingwa tubati go playero ere kuno tuthirikari ni guchumia ndeji gutigira at least unemployment ije tukara tukiuga ana barithoma bati kuandikwa each and every year kwina antu bako graduate tubati kuthithia ata CPA number 1 katwinde tuka proactive kikira gitako public private partnership twinde tunarore go play kithirikari number 1 as areas mentorship ingo gitu bati kudabati tukita ana barawe na bwa kwina agwe mentor. That is number 1. Number 2 ngugi ni chetu ile ikuno ntu no to provide ngugi kedho ngugi ile tiku mtu andikite kwako. We are employers. Ntu kwa development ba na una tugere ku expand ngugi chetu ore kali na kuponia ngugi je gakora ntu bibo kwatirite bakomba kutithia to akara to kuga thirikari thithia au gori na to kutithia tuchoke ngugi ni chetu ntu nyami unda yetu itorirwe tware mamunda jwane nate ko karema ngugi kaejana by doing that ukweni karinja ntu bara bathithia ta so we have a lot to play king ngire batu twita kurikuria kenda na ndei kirito opportunity cia kwandika anaba nyoke tha mtu mwangu kwandika ugwandika mwana ungi nini ere ketho yikithagia mbi ikirie ta tutumbo yei 113 the counties tutumbo ko so wonde batigo twiko kwandika munene mtu ngiandika ungi tugetha tukinyinya mbi absorption ndera mpara na gutiro chukuru nate ajake apart from wondire kuri tenene ere gutina population yao era antu bakuromba gwita maju but now we keep exporting no kuona lakini tugakuria aja kintu kira ugwe ankoria Kenya bonde para pandikirita na tira mu kuri kiu kininyo thithagia ba gwe kuria ugakiritikanya ka employment na ugatega atumite kanyumena aja CPA nya gutonya kwa njeshi gwikagita kamojojo ambira inyabere nche Nairobi tanao but nowadays atu struggle twanya tura turi onya tutikungana. Number 2 ugotwira ekire no tujukiana ni bathomete na biro thaiji njwira na batano bena ndi patithio ontu bona bono kagandene society kabisa ugotura mantu jege program weje thirikari yambiritie so membi nuntu ugo na kaweru no kuma umara na gato gutethine kire mubango juju what are the programs maybe some of 2-3 maybe antu bothaia muno na chiombe gutethia na baba kambu kita program ya thirikari yambiritie iwe digital in terms of kira kita online dating ni utethia na baba ingi muno kate kantu bate kumenya kwa ana bagutinda nyomba kina laptop kwandika athangeting payment ando bona de kenini no mbango jodi kai ko mbango yoro jongo onaga president yakariria accessibility to internet akiuga bagekera internet kila pahali na bakeni ena juu mbango jongo kona jugaka nyomba iu wakwa it's a source of employment ito gwita cheap housing ila president yakutithia toko iu wakwa kula ntotinda majangoni kula ntotinda majangoni no employment lakini siasa ile tukulinga every time ni ndo bibi ndo bitego tethia bigatethia ata bigathithia ata all those things but kum ndukura every day kumana nambi na mwako onjora ko mabundi choti na mwako onjora bakereja bakejunya to jote ko wako jote thoro joro so tukira thirikari the infrastructure na the manto jonda jetanie kinyango ile gwita kidogo ndo tukite yaga kenda jumba gwitania kuna even the other na the private companies yaji kungu ile gwita expansions na ile iwite kiongera kenda tukurania but manto tiro ja karakanile jonde jetania the same time
katuketa tukivaragwa small steps ile gukinya na tukichiura ginya twingwa imbionga tukudithia thirikari ikithithia twikura CPA twera wa elimu ni ufunguo wa maisha na ugatega nontu bwa employment bara wengine bakara gwitikana nabu onari kiewa kia mtu nito kioro ngika na mibango ya murungu te ore ongi tukuma gi system 844 tugweta kire system na 8643 raino kuko mantuje CBC CB mantuje jondema na turari mantuje gi unemployment ndende gurote ya Kenya nkori ya tiri na nkiore ya ntone ya mwana tudonkume kithomo gitu ke Kenya igio favor system ni favor ndigurote ya Kenya mantuje gi kudhuranira mwana nontu bwa mugera tukinyetera kithomo kitu retete thai kithomo kiri kuna thirikari CBC is very critical kiara tukinyeta thai we need to kwenda kuda to produce more employers na ntubomba kurungamira bongwa nkuruki gwitantu bara ba white kora beterete abageta kwandiko na guti industry tukurugura injiro ito kwerano na ndi kithomo kira twina kyo thai kiretete mantu no ntuke ja gukara na mwana ta pioneers bara bambiritie na ndi CBC grade 9 batura taira kalia ugate kora ki restructure mwana by the time ikinya grade 12 akethwa better person uguthugania ura tiomba kuchandika rumwe na ndi mbuge kithomo ki gyo nuntu no kona ana betu na ndi ukethwa wina ta mwana oku othoro na alpha thai no akurugira chapati ana bara 844 batiomba ketho ng'ombe ne bagiko ng'ombe ne bakirora bakarithia kiria bakathithia into bibionde ne bigukarikika kumbu kithomo kira twina kithai twina above 13% kiri economy unemployed it is true and it's fact na ndi lakini kithomo kira kithai ukathikira na baro wakarania abo nyabu getania mutaratara no ona mtu na kulizo nikuruke mturo gi system 844 kumbu itikia with 2-3 years to come mwana ola kethora rembeta tamse kuidoganiria nguruke ungi tukiri mantu je Gen Z I think kiume kithiru itwarire mantu jegie productivity ya mtu so for example tukuga mwana na thomene thirwe na maratasi lakini reality ndene ground ure kali tugi employer na kana tukiandika na ngugine are we really looking for gutegera performance na certificate ure kali kana productivity mono productivity una mona no monka withro wina ri entry level productivity wikira twita learning curve mtu akinyango gene oitanira ngugine because system ira nawe karingana mwana akurukirirwe gikithomo gikari kenda kinyarari itukwera no na ndio culture ya company mwana akinya no gaitanira na ndio productivity kira first degree nje gutuma mtu atonya ngugine after atonya ngugine na ndio tani na company urekari na ndio tumba kuthima productivity mtu ariome mtu na ndio ku mwana wetre skuru athomithio theory batare practical na ndio tumba mmoja jena no mwanko ambe omwangu kenda na ndio mbakuthugania mbi productivity ire kendo tira na ndio ku gintu kingi twita coaching on the job no mwanka ijethithirwe ngugine na kachere company muitane kenda na ndio mbagwitania mutaratara joro tugita productivity mbati mbere no mwanka kwa certificate kabisa mbere twikira gatanta mubango juju nontu ugotwira kagwotwira kamuthia lakini ugatega kwina entry watwirira kwina coaching level watwirira lakini at the end of the day ugatega muno companies ile nyingine organization ile nyingi irariria mantu jegi 2 years 3 years 5 years experience no kethira ntu babethe omebakiuria na ende na ngaite experience ukethira gutena twanya twangugi kugira jitagi experience ngugi level ya kuma supervisor gwitia kana rira ntu bakwandika mtu bakwendeta kurungamira gintu ngugi ya entry level ala twandika na entry level yo ni university tumba gweta experience na nde kira gituma wana ngugire kwa advertisement nyingi ile jina experience ni ile maybe mturora leo na lumire mturora leo maybe na la promotero injo with experience but ngugire ja entry takwa kwa na nde to kwandika na turenda mturo tonyete tuitane kenda kwa culture ejete ande ngoishire ku methemba iri tiwi kwenda experience na ile kwenda experience kitumi na nde tingi company tu ruingi na economy ni kali urekali ye cash flow na ndi economy kabua opening ile kaingia kabisa na ndeni oturi okay iboeka sana tuwikira katanta getu tawithira butukire mubango jwa Tiramuru no mwanka ututigire kana twete kum kire muyuthira ukuthingatirite kire muchiariro ukuthingatirite kuo thefuro na twambire mantujegie mibango ya thirikari ya kweja ngugi kazi mitaani na lituringi oturara gichunku so maybe tekom ne rekontu kwa narua tekom ne da tembuge empowerment youth iril kazi mtaani tukamiodia
is growing na nä gå teithia youth kuthoma kuhan na kuba opportunity ya kuendelea kä rä a kä rä å nä tå support kä rä a kä oneka tå gä coka kä ngä kä mpomba kwä ra tå tira må ibwega sana tu support kä rä a kä oneka tå gä cwa kä u kä ngä no tå kaba kanyoni igwatä rä te ngå kia karä å tä nako njarene. Ibwega sana CPA Dennis Kiremi, CEO yetu Sako, Bishop wetu Ambechanka, nontubakanyaga kukandeko 39 tukanurana ndene mubango yotire muru nani munene wakagwenka gwa nibwaga sana nontubakanyaga kuna gutana mbere gututhingatĩria gatutana mbere tuikuranaiya nontuguti ungi mtu nongi ni gukaniria itana mbere gutira muru kuri na ungwana na muno nkuruki kuthonkoma kuri na umithio.